Ngoba mothi 1922 hey 1922 usukuthi kabi umshado waqala ukuphuma ngo-1914 esebeke abafundisi ngo-1913 ehlala noNkulunkulu ngo-19 bani 11 kuya kubani 12 umshana awukazi uphume uye entabeni abafundisi bengekho ngo-1913 wagcoba abafundisi abawu-4 1914 waqala waphuma umhlangano hathi uphuma ngo-1922 umhlangano ayifale wrong leyo ikuphi okunye okuno-13 phakathi usukusho ukuthi kodwa kushoyo ukuthi u-13 wagcoba abafundisi hayi ngo-1922 gcoba abafundisi abawu-4 uMnqayi, uMzobe, uSilanga, inyanga yezulu wayesekwazi ukuthi afake isicelo enkantolo eNdwedwe ngoba ibandla lilokho elingaka liphethe abafundisi baku-aplaya ngabafundisi aplaya ngoshelo fana noma kuya kwabheka bezayo aplaya ngabafundisi nokuya entabeni aplaya ngabafundisi ingakhetha uShembe mangingekho la khona umfundisi uyimina ikuphi okunye ku-13 bese ngiyayivala inkonzo manje ngisho u-13 u-13 engigcine ngawo yabona ufuma ngiqala ko-3 ko-6 ko-7 no-9 ngashona ilanga okay okunye ngo-13 uJesu wenabo abafundi abangaki abawu-12 kuyena kabani ka-13 oh beningakwazi lokho okay amakhadi amaphepha lokudlala mangake sewonke mangaki amaphepha okudlala ipake le mangaki kibuza abantu abayijwayele le mpahla leni uyabona lalela akusona isona ukuba nepaki nginayo ekhaya ipaki ngidlale nengane zami ngidlala uCrazy 8 yabona mangaki amaphepha awu-13 awu-13 awuze manje hayi awu oh 1 bangaki oh 2 bangaki oh 3 bangaki pho manje mangithi awu-13 naphika akithi inamba ngayinye ivela 4 times 4 times 13 52 amakhadi awu-13 sewonke ugcina ngo-10 sebakhona bani uRanger nobani yabona-ke mangaka amaphepha awu-13 sikhuluma ngo-13 akithi yobone ngiyama ngidlela abantu impela kanti bahlala muphi umhlaba amaphepha awu-13 kukhona abantu abakwazi ukwenza kuthiwa i-card divination ukubhula ngamaphepha ufike uhlale ushiye igama lakho bese khipha ipake lena bese yindlala athi donse lakho iphepha udonsa libekele athi wena kunje asho zonke izinto zakho ngamaphepha hayi awukudlala bese kudlalwa imali futhi asetshenziswe ukuveza izimfihlo zakho uthi wena unjena nje hamlungisa u1 no2 no3 no4 ekufunda la emaphepheni iyafundela lonto iy'cause
Ngaya njengoba ngiyiNazaretha angifuni ukwenza lezo zinto. Inkosi kusenekuzweli ngoba ngifuna ukuphendula. Amen.